U prošlosti, kovčezi su se pravili s rupama, kroz koje je prolazila bakarna cev dugačka 6 stopa, povezana sa zvonom. Cev je omogućavala vazduh onima koji su greškom sahranjeni živi. Harold, grobar iz Ogdejla, kad god bi čuo zvono, odlazio bi da proveri da li su u pitanju deca koja se pretvaraju da su duhovi. Ponekad bi to bio i vetar, ali ovaj put nije bilo ni jedno ni drugo. Glas iz dubine molio je, preklinjao, da ga otkopaju. Da li si ti Sara O'Bannon? Da, potvrdio je glas. Rođena si 17. septembra 1827. Da. Na spomeniku ovdje piše da si umrla 19. februara. Ne, živa sam, to je greška. Otkopajte me, pustite me. Izvinjavam se, gospođo, reče Harold, stajući na zvono da ga učutka i zatrpavajući bakarnu cev zemljom. Ali sada je avgust. Šta god da si tamo dole, više nisi živa i ne ideš nigde.